Tala falava tala fou mai le sifofongo le lau mua mo le nei taeao a so lua se fulutasi o NOV ma lua afe lua lima. Ua mawhaiona whaalawi loa le ingo le fōma i nifo au kilani Dr. Jacob Goldenberg le ana ia whaiani tonga fitinga o nifo tangata ai olo o tau fia le lai sene whaafo mai. E lua se fulutasi mo lianga ua mo li ai Goldenberg malana kamupani le Total Health Dentistry i Ponsonby. Ona ua soli le tula fono o le Health Practitioners Competence and Assurance Act lua fe maletolu. Whaapea maletula fono mo fe whaatawa inga tala fea ngai le Fair Trading Act tasihiwa waluono. Na mo liele matanga luenga o soifo maloloina le fōma i nifo malana kamupani i le whai o tonga fitinga o nifo tangata e au noa male iai o se laisene. O aperila lua fe lua whana whaalea o ngai na ile laisene whaafoma i nifo ale kamupani o Januari toitula ai Goldenberg i luma le whaamasinonga. E tolu se fuluiwa afe Tala ua whaasalai le kampania le foodstuffs i le motu i saute ona o le toi whaatau ato Hamas ua lewa ona whaatonuina e tapulo na whaatauina i le lua afe lua tolu ona olo o iai tonu le salmonella. Na wala au le mata upua le foodstuffs i luma le whaamasinonga whaitu malo akala i estete i le asona nafi ma whaasalai i le tolu se fuluiwa afe Tala ona o le solio tula fono tau i fe whaataua inga. E lua se fulufate si ma le 5% le numero tamaita i New Zealand ma au se tālia e sawa aina e ala tau paanga. Pe ona whaalia isu enga fau ale WHO. O lo o manino, le le whaale lea o ia foi numera talu mai le lua tau sanga talu ai. O lo o io e ina e le palemio New Zealand Christopher Luxon i unga o ia su enga ma whaapea mai. O le mafua anga tonu lea o lo o whaaua wai pea polo kalame e pei o le te aore kura o se polo kalame luas fulu 5 tau sanga o whaanga solo e tau mawhai e ave ese ma tau fiai le sauanga o tina matamaitai. Ua iei le fuafuanga i si iti ai tau o le talosanga ina o le Citizen i New Zealand mai a mata atu i le aso ua whaupopo le se fuluiwa pasene pe ona whaailoa le matanga luenga o mata upo le loto i fale mai le aso se fululua Novema o le asi itia i le 5 se lau ono se fulu Tala mai le fa se lau fitus fulu Tala lua se fulu sene o loo iai mo le tangata matua o le tau mo tamaiti lalo le se fulu ono tausanga o le asi itia i le lua se lau walu se fulu Tala mai le lua se lau tolu se fulu 5 Tala se fulu sene o lo o iai nei. Na whaalia le matanga luenga o mata upo le loto i fale, o lo o mawhaiona maua le lisi atoa o ia fesuia inga i le upenga tawhailangi a le malo New Zealand. E to aluani tau le lea ua lokaina i leo, ai ua tau fiai fo i manisika leti e tasi te si male 5 miliona ina ua maua i se suenga tele a leo i au kilani na ngā lulue whaatasi ai male ofisa o tiute. Na mawai fo i masetino i tupe e 5 se la ua Tala. I wha maunga le ofisa o tiute, ua ta ua ai leo o atu i le lua te si male 2 miliona Tala, ni tau a whai o la fonga e te tau ona tutongi ia o loa. E tolu ono tau sanga le matua se tangata saina inga lue o se tau situsi. Whaapea ai masemele isia tolu tau sanga o loo iai New Zealand le taimi nei i se visa whainga luenga lea ua loka ina i leo. Na tula ia tau le lea to alua le whaamasinonga whaitu malo o manukau i le aso lulu. E tali i molianga i le umia ai o ia sikaleti i se awala whaasoli tula fono. O se te mana whaailoa ai i tala fau a le One News le silia ma le 3 miliona o sikaleti na maua i tua oio New Zealand i le lua afe lua 5. Whaopopo iai masikaletia na maua i le vai aso nei. E silia maleono se furufitu afe apa po tamaipaelo o ne lanu ese e whai ai taalonga tamaiti e mawai le asbestos sa mawana whaatauina atu ele Kmart. E tele tau sanga whaatau atu ele Kmart i one maisi na whaatauina mai lava i le luafe se fulu 5 pe ona lipotiai upenga tawhailangi a le Product Safety website. Ua whaato ese le Kmart ona o le whaale tonu i le au nanga. Ua iai le whaatonunga e toi whaafo iai ni one lanu o le Rainbow Sand mai le Educational Colors ma le Creatistics ona o le Tremolite o se asbestos o lo o maua ia o neone ina ua whaia ia i se suenga na ta ua le matanga luenga wa onga e lua se fulufaa onga ma o onga a mata ua tapunia ina ua maua i le asbestos i o neone ma ua whaafeso o taifo ia onga e wha se lau whaatasiai ma o onga a mata se lau 5 se fulu e winga i lea whaafita auli e onga whaafita auli e o ile soifo maloloina o le tangata e pe o le kanisa o le mama pe a sao fie le ea mamana vaina e le tangata.
E silia I le tasi mai le whape patalawai e tusi mai e fō mai na mawai se whaale tonu ma mafuai o na whaatupu mai ma awhiai tangata inui na whala au. E ono se fuluwalu whale talawai I Manawatu ma Pay of Plenty na o fiet tonu le su e ngā le o kika e su e ai le whaonganga o se mea whaingaruenga po o se polo kalame fōu. O nisi o whaafitau li I le saa o pe patalawai le ana maliwai se pepe lua maasina I le amatanga o le tausanga nei I Manawatu. O se fangu lea mo tangata whaingaruenga I whale talawai. Ina ia toi siaki le malolosi o vaila au mafuala au o lo o tusi mai e fō mai. I to tono le mai aso e tasi na mawai pe patalawai e a whelua se lauli mafitu e le sa o le malolosi o fuala au na tusi atu e GPs. O le tele o ia whaafitau li e au fiai le sa o le fua whaatatau o fuala au mawaila au le talawhianga I le fuala au o whaatonu e inu manisi fuala au e le saunga le muona tau mawhawhaatasi ma isi whaale tonu e matua a whaina I lava le tangata pe a le toi loiloina e whale talawai. O le tele o isi mata upu e tua I ai whale talawai ai mai se pe a tutupu mai ni whaalawelawe I le sese o le malolosi o fuala au na tusi mai e fō mai. O le taimi mōmole nei wa whaiai se saunoanga whalawa I tele a le tina ia Chelsea Field le ana maliliu lana whana wito o tolu I se mui Sanson na maliliu August, Hugo, Makodi I se mui le whai ungo le vai aso taluai le ai masano mia o se fasio ti tangata pule leola na maliwai fōi ma le latu tamai a Dean Field I se whamatalanga le tina le tai au nei na saunoa I e whaapea o lana whanau o lona o la a toa masano fo fale mai lava I le lua whelua se fulu ina ua whanau ia Hugo. O tuato le lua whelua se fulu sa whaingaruenga o ia o se whaiaonga ia o ngā amata. Mana mawhaio nā luma ave August I le ngaluenga. Saunoa Chelsea na mate ai fōi malalato ta I whau I le mū. Ma le loa tuai ma le lefu lana tamatene o Iris na whawhano I le taimi na whanau ai. Pe au le iwa tausanga talu ai. Na ia whawhetaia au nanga tali atu I whaalawelawe whaafua sei. Le ana mua tali atu ina ua tupu le whaalawelawe. Whaapea ai malana whaafetai I tangata New Zealand o lo momoli atu alo whaanga mawhisosoani tau se le ni mo ia I le nei taimi whaingata. E o mai le tai au nei ua silia ma le tolu se lau whaase furufitu a Tala ua maua mai le kevalito ma o lo whaau au su e ngā leo I lea whaalawelawe. Ua wala au le fence I tangata whaingaluenga ina ia tau fia se te o lo fuafua mo le aso. O lo fuafua lau tinei mua sa wawani e se mangaluenga mo le tasi le itu la I le awa uli. A ofa awa wai pea o na whaiawhi naunga ma le pūlenga e winga I o lātou tutongi. O pito nuo lo au fia I le te ai au Kilani, Hamiltone, Palmerstone, Wellingtone, Kalaistete, Timaru, Dunedin ma Enwakago. O le aso luo le mai aso fōu ua fuafua e whaatala no ai e le ERA la lātou mata upu. E lima te si maletasi pasene le si itanga o tutongi I tutono le tolu tausanga na ofo mai le fence bei ona lipotia. E la tai le 5 miliona pa o taawale ua mawhai ona recycle mo le tausanga mua o le polkalame o le Tire Wise Scheme. Ua la tai le tausanga talo na amatalia le polkalame ma ua whaititi ai le numero pa o taawale e la foa ai itawhatafa o le awala. E pe ama le lua se fuluafe tone le mamafa o pa o taawale e ave I fafoa toni usila. O lo wha le Tire Wise ia si itia le numero pa o taawale e recycle. Ma whau mai ai nisi o loa, ma whaatu mawina ailo na whaonga ina I to tono ni usila. Tala whauia mai le si ufofonga le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.